wakwata omukyara ihangani yonja kutunguka mama live TV so tugambira amazina gawe ni onko mukyara nareba ngo wakera uzo mugongo gogo orikwenda kwebembera uri mazi wa NRM noenda mwebembesi kano nda kukoresha mama nienda mwebembezo murungi okutukorera kitwe nk'abashaka tukajentunguka kandi tukaba abantu abarungi abo muremba abo businje ninyenda imembareba abanzo garuka wagamba ebyentunguka nibyo biya tunguka nitwenda nkitwe nk'abakazi nitwe tukagira esente tukatungura makagitu nihanga gitu likagenda omisho. Okay. Omule wa TV was emyaka eji kiri mito wano reba konkani cheka na wija kurorera no kuija konja kutorana abebembezi batari bamwe na bamwe omwanya ogu natungaba eminyeto noma wota gamera na omunyeto ni kikuru omwihangera abo kubana bakombe kihanga mama live TV was just no tugambira amazina hajati amanya ugende ku TV West omunyeto yatinagamba boba atinagamba ogwo mwamya na wako search panda tugamba amazina geye ezone cheka kuja reflector na jacket yaza kwali wa boda boda tinkumanya kashitwe gambire wono wa boda boda eliza yasharamo gukora yasharamo gukora echameto mwanyogu na no kwate chipanda amazina na nebiteka te kubyawo amazina ganje ni banyitana amanya bright nyonjo wa boda ni nkoromo muri mbara elizoba nasharamo kupakinga pichi kuherezo go mucyara kaza karuru kubaya ni musubiramo ibintu byinje bya kuza kutukora nko wa boda boda abwachiwa samukusiba kando kabeno ndabebembesi ubwo mucyaro go kureba nora no mucyara kiri muto kandi nebikogwa byeyenye matibi bimunonga so ndakorera iki naza kutukora bitukwetaga nk'amashomero ebebeze ngudo amagwaro noreba amagwaro nagemikaya no atiko kuza yemibaze bura ubwo mukazi byone naza kwija bitererize amazina ganje nabanyitana amanya bright. Okay. Ogwe no mwami namanya bright yarogo mwami wajire karazajire esekateko cyawe kandi kuruga kasheshe ninda tokagire kuriya okabino inda bebwezi nyonkanye nyenda mwene mpaka kibaje sala abokuba nyine shonga zanje nkibiri nabantu bo muhendo nabantu bakubasa kutwisa hentekateka kushanga bakore ibintu byentunguka kuruga kasheshe nyone mpiga abantu mwena mujene mutera karuru ahabuku mwa mutatera karuru nyencha kari muza kubana umurira ngumanya ngo tukaronda abebembezi babi nimpiga mwena kutwariza na Uganda yone nasagara ndi Simpson mwene kareje kuruga ntunga mugende mutere akaruru akwesha itari yahare muja kutanuka kwefuza ahinde nizo ragati nashara akaguha kureba akaruru ko kemereka amazina gabo abashimukwana bese imbere omyanyetari yemwe nemwe ogumwe polling agent na polling assistant registrar omwanyo Alimpa Jacqueline anitwe Brenda anitwe Shira anitwe Labani echo chori no hura amazina gabo ashimukwana batera akaruru nyino mwamyaha nyinda nje tumwakire aje tuganirira amazina geye na Olive TV West amazina gawe kuruga kasheshe polling station engineer kandi embere yemerireta anitwe Franka anitwe Sandra aba TV West izina ni sasa rabo Godwin nka registrar wa Kiswahili so far embererje expecting abantu 15 na mushanju tanapu webene nebonabonera uko abantu batandika barubace ngai tugamba muri shani kirije tuyumba ka bibiri ngai tugambara ungandure nabane gumane yongera haturiya stage yo kushoma abantu aho tukushoma no kutaha umukatimbo ayitwa marketing kandi ntukoza register ya NRM otari mu register ya NRM to kwikizwa kutera karurwa abo kubana ka NRM so ejesha haro buteka security ero ne korogwayo kandi takabiruka vyo kone bintu birije aba MP babashija yesibira abantu bashaka aroho mwine mpaka mbare bakime na iga Kenya Ibrahim yani ahantere y'abacara yambara ste tuineho Bonis Choncho kashija mutunji tuineho Rita Bwayika tuineho Vanis na Tukunda then tuineho na Charity Kibazo ka muhanda imbere norebeta abantu baresire agent form zabo zo kubahamya ngo nibo bashimukwa ba agent nari hinabata ineba agent babantu mutakarebere abo baresebo wa TV West
ejeshaha abantu abaresere form zabo appointments abokuba antwenda abantu babiri buri candidate abantu babiri abarabene batuyambaho kubara abantu kandi bakakakasa adiara forms obururuba abakandidate babo bafana so ejeshaha appointment letters bazifunire kandi twaiza kushoma amazina tuzakutandika kuteza akaruru tukubanza nakabachana tandika shazinga kuze nyuma y'umuntu akaruru kwenye ni katandika sha mukaga kutandika sha mukaga kwisya sha munana so umuspace ejo nibuti ni kwantera makaruru umuntu yashanga mwagiro mu line umuntu yashanga twagiro mu line twahirize kushoma so ubwo natakwikirizibwa taha umwanya gwo kutera makaruru. Yes. Amazina ni sasa nabo Godwin kandi registrar wa Kiswahili Cell. Ogwe ni registrar wa Kiswahili Cell. Enshonga nakaruru. Natunga chairman wecharechi. Ogwe tinkaragamba nabakuba niwe mwebembezi wechanga live TV wese amazina gawe. Ndatu bakakushimira ko tokashaze kuza kuriya enshonga okuruka kasheshe ko mwebembezi wecheka. Bashemerwa ahabwizoberi twahire turutegerize niye chairman wese wa Kiswahili banyeta Basime Francis izoberi tuza kuterera aba MP abakazi ba MP abasheija mwene shaheje itwakaha bariyo bashoma register abaryo amazina gabagaryo mu register nibaza side emwe abono bakukizwa kutera karuru kandi nanyowe eryange tubakarikire cyo kurebera ndiye nyuma yakaguha ntegerize barushome mbarwe nko muteze w'akaruru okire imbendeza izo barungi kandi no kwikiza ngo bururu bwa station age nibuza kugenda je ranga ryo muhezi wiki burja abantu bebuza achikwatirina no kushoma amazira ubwo muntu yargaho niwe chairman LC1 wo mwanya gutwemerireho akarutwarwa mukaruruka NRM ko kubatorana yarabamo konka wareba ngo akiri aheru yakagukata kagire cyo kumanyisa buri atari mu register na baso butaza kutera karuraka ikinyuma isangu wano ndakutera karuraka mwagala abatandikire kuki twagala abayitamu twagala bamanyi abantu ba wansi babatukeko bamanye ebizibu byabwe byebiriwe ebyo ebizibu katuyina ebizibu ngebyakasasiro tulina enguudo zaffe bazirongose tuyina ebizibu ng'abantu abutabana mirimu ate bakendeze ku misoro gy'abantu gye babateekako bagikendezeeko abantu bafune nabo kibalya ebyo nebiteekateeko by'omutezi w'akaruru enshonga zigambaho emihanda yagamba enshonga zikwate n'omuntu wa bulijo ako wano bigamba nara omushaho yajasenyomu utakansiga nakikakikora ekintu TV y'omuntu wa bulijo TV West empika amazina gawe na nesi amazina n'abagezano wagaba Alex Sarongo kandi omutezi w'akaruru Kiswahili nasimera izoba habo kuba turiyo nturonda bakurembeze bo kutwebembera mu parliament omushiza n'umucyara kandi abakuza kutuzwekera omugaso oguryo mbebembezabo no